Sanibonani babukeli, siyanibingelela soMkhanya TV. Nibingelela ukhulekani wakamthethwa ohlala endaweni yaseMpangeni esikhaweni eGobandlovu. Babukeli, ngoba nazi ke sikhuluma ngezinto okuhlukana kwazo nokukhulisana ngokomqondo. La ngizokhuluma ngabantu besintu abasebenza ngabantu abasilekelela empilweni zethu edinga isintu, ukuthi basilekelela kuphi, bahluleka kuphi. Ngifuna ukusho lokho ukuthi abantu, uma umuntu esiza abantu akube ukuthi ubasiza kwangempela, ngoba kunabantu lana abafuna ukuhubha imali phambili, ekhohlwe ngempilo yomuntu ukuthi ngoba lo muntu eza kuyena ingoba ufuna usizo. Umuntu ezedlule emhlabeni ngenxa yokuthi lo bengazile ngokuthi uzomsiza, ebeze ngokuthi uzothatha imali yakhe. Mina ake ngikhulume nabo ngqo namhlanje laba bantu abasiza abantu. Ngiyacela abantu anisiza abantu, yekani ukuqola abantu imali zabo. Uma uzazi ukuthi umuntu osebenza ngesintu, uyayazi into yakho ukuthi iyasebenza, angeke ujahe ukukhokhisa umuntu kuqala. Ngulokho ngishiswa yini, kuyenzeka emakithi sibe nabantu ukuthola ukuthi bazi inyanga. Uma mhlawumbe kukhona umuntu akamhlolelayo njengasemasontweni. Emasontweni khona abantu njengeZayoni, ngizokhuluma ngeZayoni ngoba mina ngaphansi kwazo ngizona engithandayo. Uthola ukuthi ngeSayoni, eZayoni bafike lapha bengiprofite ngaphandle kokukhipha imali. Okay ke, shuthi uma umuntu ungenayo imali, shuthi usuke ungasafanele ukuphila emhlabeni. Shuthi ngushiswa yini ngoba shuthi ufale ngoba phela uma ungenamali ngeke uzuke uyohlola inyanga, ngoba phela inyanga uma ufuna ukuhlola ifuna imali. So if imali ungenayo ngeke ukhona ukuhlola, shuthi wena uzofana lo muntu ongaphili emhlabeni. Kodwa uma uyinyanga uzazi kahle ukuthi umuntu wakho uyawazi lento oyenza iyiyona ikhona, yini engakwenza ukuthi umuntu efike engenayo imali ukuthi umsize ezehamba engakhiphanga imali? Ngoba phela kuyenzeka ufanele umuntu umsize anti umuntu uyaphila, umuntu wakho uguarantee ukuthi uzoba right. Umsize umuntu ehamba without imali, ehamba. Angisho ukuthi ngigunyaza ukuthi bantu bakithi manje ufuna usizo kubantu besizulu niye mahala, kodwa ngiyazi la sekuzolimala ngisho nabantu uthola ukuthi ba right, ngoba ngikhuluma ngenyanga. Uma ngikhuluma ngenyanga ngisho ukuthi ngikhuluma ngabo bonke abantu abazinyanga la eSouth Africa, abasiza thina as ama South African. Uyayibona lonto leyo. So ngithi mina umuntu why ungamsizi ngaphandle kwemali? Bafethu, asibuke lento kanje. Uyagula noma ugulelwa ingane ekhaya noma ugulela umzalo, whoever ogula ekhaya udinga usizo la ngempela, ngempela. Yabona lento yokuthi udinga usizo mhlambe uma ungalitholi kungenzeka kuphuma umphefumulo la. Uyafika kimi ezokhulena wakamthethwa ngenyanga. Mina nginandaba nempilo yakho. Mhlawumbe ngizothi ngiyahlola ngikutshena amanga azokwenza ukuthi ukhole. Hathi ngikutshena ukuthi ukuhlola komuntu kukanjani as mina ngila. Uyabona mangizofika mina ngiki-age of 35 kuyaphansi, vele ngimusha ngithi thina abantu abasha most asisebenzi. Vele inyanga into yokuqala ezoyibona kuwena ukuthi uneyinkinga zomsebenzi. At the same time sinjalo sineyinkinga zothando. Uyayibona lonto le. Futhi mhlawumbe uzongibona futhi uthi angishadile, ebuka iminyaka yami, vele uzoyimention into ephathelene nothando, into egeneral le, into eyenzakalayo. Akuthi uyabona ukuthi mina manje sengiyakuhlolela kwawena ke uzobukela manje ukuthi mhlawumbe la ukhona awusebenzi. Sizothi umuntu ayicha uyinyanga ngempela lo hayi uyasebenza yonke into akayenza i-right. Wena ngalesi sikhathi uyagulelwa ekhaya, uyahamba uza nengane yakhe yagula. Ngifike mina ngithathe lapha 20,000 rand wakho. Ekugcineni nguthathela ukuthi mina ngiyobulala ingane ngoba phela mangithatha imali yakho ngithi ngizoyisiza ingasizakala ingane igcina ishona, shuthi ngamanye amazwi yimi engiyibulele. Ngoba bekufanele okungcono mangibona ukuthi abona like umuntu ohlolayo kufanele ebone ngeke ngikwazi ukusiza lengane edlulisele phambili ingane la ayizothola khona usizo. That's why ubona inyanga ezingegcina ziba nomona zindawonye zibe zizinyanga zenza umsebenzi wodwa, ngoba
uthe inyanga kufika umuntu ebuka inkinga yakhe ebona ngeke kwazi ukumsiza kodwa engakwazi ukumdlulisela konye inyanga ngoba phela masizinyanga siba u10 mhlawumbe endaweni ngiyamazi ukuthi ukhula nemithetho okay ugude kulapheni into ezinyawo mhlawumbe omunye uvusa ugude mhlawumbe kulapheni into ephathele nekhanda noma imbhulelo so uma ufika kimi uphethe umbhulelo mina ngibona ukuthi uvusa ukhona uyakwazi ukulapha umbhulelo angikuthatha phela ngusekuvusa vusa na umbhulela mfethu nangumuntu usiza lo muntu ngoba ngiyazi uvusa uzomsiza uyayithatha imali uyithatha ngani imali ukuthi umuntu umphefumulo wakhe usu right neyezwa lonto so inyanga zamanje zikwazi ukuthatha imali kubantu zijaha leyo nto ubona inyanga ziright ngemali zibheke phambili udla imali ezinyembezi ngamanye amazwi wena usebenzisa ukuhlakanipha usebenzisa ukuba weak bomuntu wena wakuthatha wena wakusebenzisa ngoba nakho unolwazi olungcono waqamba amanga wathi uyinyanga uyakhona ukubona inkinga zomuntu uqamba amanga khona izinto mina ngiyimi ngokhona namthetho angikwazi ukuhlola mina kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uma ungafika ngingakwazi ukusiqala ukubonana ngingakuhlolela mina uhamba utshena abantu uthi mina ngiyinyanga uma ningakukholwa lokho nifuna ukubona ukuthi ngingakwenza mina ngokhona namthetho mina umuntu ngingamnika inamba yami angifonele igama lesibongo kuphela engitshena umnyaka ngizokutshena mina ukuthi wena wenjani konke engizokukhuluma vele uma uyenyangeni isuka ikuhlolela inyanga awubheki konke ukuthi ku right kwakhona lokho ukubona ukuthi kuqondene nalento ozengayo ukunamathele khona bese uthi hayi ayibonile kancane inyanga lapha ukuthi nayi khona into kanti cha vele into general mangaphansi kwe-age 35 kuya phansi vele inkinga zabantu abasha ziyafana mose isikhathi esiningi sinenkinga yongasebenzi ngoba iSouth Africa yonke akekho umuntu ongazi ukuthi amathuba omsebenzi asinawo vele amathuba omsebenzi awobani awabantu abasha vele ngoba umuntu omusha unenkinga yani yomsebenzi ngobuza nekoze uthando futhi ngokunjalo uma kufika umuntu omdala vele umuntu omdala unomndeni ngiyambotha umdala umuntu lo ngizombuza ukanile cha yebo ngikanile ngiyaqala njalo ngidila nokugana wakho uthi wena unenkinga nomakhelwane kanjalo why inyanga mayihlola ingasho ukuthi unenkinga nokhulana kamthetho ngoba phela ngiyavela mina lapha kuyena ezokhulana kamthetho ngihlukumeza uvusa why uvusa mayifika ezobheka ukuthi uhlunyezwa yini engaveli ukuthi ukhulana kamthetho ethi ngiyasaba usho bakuzoxabana abantu kodwa ethi umakhelwane uma ubheka wena akaxabanisi nabantu umethi umakhelwane ngoba uma uthi umakhelwane uzobheka bonke umakhelwane bakho uzothi uzovela uchuze lo mzondayo once wachuza lo mzondayo awuboni senixabene vele inyanga ize sinixabanisile ngento nje ukuthi yona ifuna imali uzobulala nomakhelwane uzonda abantu ngento errong ungalutholi usizo kwabanye umakhelwane ngoba wazi ukuthi umuntu okhona emhlabeni uyathakatha ayikho lonto le inyanga ziyasebenza ezinye yebo ezinye asebenza ngixolise lento ukuyikhuluma kanje ngiyazi ukuthi sekubhanqeka nabantu abangenacala kulento babhanqwa yini babulala igama lobunyanga lezo zinto ngeke ngayibona ngisho kuma media mina ukuthi inyanga gcina seyixabana ukuthi inyanga kanje yenza iphutha so bona bazama ukugeza igama lobunyanga ukuthi akuwonke umuntu obhedayo nami ngisho njalo akuzo zonke izinyanga ebhedayo kepha lena enibhedayo iyekeni lento lokuthi nidle imali zabantu ungayidli imali yamuntu ekhaya siza abantu mobasiza mongakhona ukusiza umuntu uyasho ukuthi awumsiza ungajabulela ukuthatha imali ngoba angifuna uqamba manga mbukeli ngeke ngabuka mina impi inyanga ibulawa phambi kwami eyisangoma umuntu osifazana ibulawa umfana ukuthi wahamba wathi uyocaba umuthi wesibhamu mayifika lapha bamdubula ingalo wabuya umfana sephethe isibhamu avuka wasidubula isangoma phakathi ku round la sisebenzela khona washo ukuthi umuntu wakho awukho ngangivimba ukuthi wena ngibulala ngoba awusebenzi vele uqamba manga wamdubula washona wangcwatsha isangoma wangayifihla ukuthi uyifihla ufana wangene ngathi uzosizwa kanti cha uzodubula isangoma kuze uqhuma isibhamu phakathi endithiwa kusendumbeni la kusebenza khona abantu bezizulu kuze laqhuma kwakuthi maqhamuka useshonile sesishonile isangoma ngoba yena udlala ngabantu ngeke ubabalekele abantu forever ubabelothono baqolile uzokubanjwa nje umuntu ongamlindele kubamba ekukhiphe endaweni ukuthi wena uzosena isangoma abanye bathi bayizangoma bazinyanga abanye kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi bafaka ibhamu la engqolweni kanjani ngoba phela wena uyinyanga uyasebenza unezinto zakhe ekwazi ukugada wena engamadlozi akini why ungathembeli kukhona uthembele esibhayini isibhamu safika nabelungu akaze sibe khona thina endle emnyama so namhlanje othi inyanga sezikwazi izinyanga abanye mabehlola hey mina ngiyazi lento le abanye abantu mabehlola bahlolela endlile engama subsidy ngifuna ukukutshena vuse emaflatini in
mina ngikwazi indlu yangenhla makuthiwa udlela eflatini ayikho indlu yangenhla wokwazi lokho leli flat ufana wazi mhlawumbe ngenza ukuthi lapha kuhlala umuntu noma kwafa umuntu kuleli flat olala kulona wena so wena usiqhamuka uzorentela kodwa kwafa umuntu uzofaka abantu abadala uthi ubathatha le ekhaya uzobafaka baphi labo abantu abadala eTilesini ongambona umuntu omdala eTilesini ngoba indlu yangenhla iqhugwane noma uround uyawukhanda kube indlu yasemsamo yonke into yenziwe lapho kuthiwa umsamo uyila ungathatha khona abantu abadala ubabeke khona so wena mawuseTilesini uyishisa phi impembe ngoba once washisa intuthi eflatini kunalento ebamba ismoke ezo report ukuthi kuyasha lapho ubona abantu sebegcwele kodwa busy thina sibizwa zenyanga zisithatha kuphi emakhaya usuke ngempela emakhaya uhamba ugibele uthi uyegoli uyenyanga unifica ihleze eflatini kutshethe ngihlala house number ba uthi yafika khona izokhishisela impepha eTilesini kuyazi kulento ukuthi kwafa abantu abangaka ngoba ehlala khona ngoba yena isikhamo seqashile yabo babaleke emakhaya ngoba into bazoqola abantu bayazi abantu abaningi basedolobheni iyekeni lonto leyo ngiyacela ukuthi niyeke ngoba lihlukumeza abantu bakithi uma kuya kulento engikhulumayo khona abathinteka ngixolise kuleyo ndawo leyo kodwa ngizama ukulungisa abantu bakithi bengaduki bengaphunyuki ngoba iyonto egcina isenzele ukuthi imndeni siye ukuyinaka sithi senze izinto imndeni ethu sithi mase sihambe nemali soyikhokhela inyanga asisenalutho emakhaya sikwazi ukukhanda izindlu zethu sikwazi ukukhuphula imizi ngenxa yokuthi lokhu sibhizi sithembele kini na inyanga nidla imali ethu le mali kanti ubona 30,000 ngithathile nje la ngakhanda u3 room ngafundisa izingane zami ngabe ngakho udokotela wakusasa noma ummeli ngabe yini ngabe ngiqedile kepha mina ngibhizi ngilokhu ngigijimela enyangeni ayikho lonto leyo ngiyacela ke eSouth Africa nibe wash ngabantu abazinyanga abakanjalo izinyanga ezangampela ube inyanga ngampela mawukuthi manje kuyinyanga yokudlala ngiyacela ukuthi ubatshele abantu ukuthi ubudlala kuze sisolungisa isizwe hambe uyothwasa kube ukuthi idlozi lakho elakho ngampela liqondene nawe awulukhuphi ngoba phela abanye abantu umbukeli ngikutshela umuntu mayithwele ukuthwala kahle kahle khona ukuthwala ukuthi ufanele uthwala ungabonakala uyekhonini fanele ubonakala fanele ube nento ozobona fanele ubonakale ngayo nami manje ngoba ngihlezi lapha phambi kwenu ningibuka every day ngenze ukuthi mhlambe ngingahamba mina ngiyothwala ngithwalela ukuthi ngenza ngathi niyangibuka nibaningi so into yamenze njalo yakhuphuka anifanele ngibe phakathi kwenjalo so that's why kuthiwa mawuthwala fanele ube nebusiness nami ngenze ukuthi ngenze business la ngoba ngenza ukuthi ningibuka yabo so nenyanga okunjalo iyenza lento le eyazi kahle ukuthi yona nje mayiyenza indlela uthola umuntu uyinyanga yona inyanga uhamba uthatha isigubhu lapha la kasithathe khona usithathe ngaphandle kwamanye amazwe weza nazo kodwa indlela yokuthi ukuze ebe nabantu abaza kuyena every day noma every time uzinto yakhe inyuka fanele zenze sanyanga ukuze niningene ngoba lezi igubhu zizonidonsa nize lapha nifike lapha ningaluthola usizo mfeni shima uyishiye ngenhliziyo ukuthi futhi uyosizakala kanti wena isigubhu esikwenzisa lento egcineni lo muntu othatha lapha ngeke uzokusiza so ngiyanicela ke abantu bakithi ningalahleki mina makusekhona mina ngizolikhuluma iqiniso engikwazi ngizokhuluma angizile ukuzolwa nomuntu ngizokwakha isizwe sakithi siyabonga kakhulu.